wabo la iyaqaqa kuphela uvula ifridge kunezinto ongakazi uziphuze lapho ongazazi uthi makhe seyizokuba khona utshwala obunjena athi ayilento no thekeni yakho inganakho ethekeni iphuza utshwala nongazi uphuza kodwa ubona ukuthi umhlophe lezi zinto lezi ngasithi ake ni traveleni especially abantu bakwaZulu Natal ake ni traveleni nani nicwala amahotela kwezinye indawo njengoba sidlala nekulama hotela la gcwele la eThekwini ngesosha abagababa kugcwele abantu abaphuma kwezinye indawo kodwa thina basifica indawo ngalena ake nathi sitraveleni kukhona into ezokwenzeka kukhona into ezosikhulisa nje emqondweni ezosikhulisa nje emqondweni uyazi angazibona ngomchaka ngelinye ilanga kiyamasha ngeswazini yibo kithi siqhubile kwenzekani manje qhamu ijiraffe mina phela ngeke ngiyibone ku TV yabo ingangebox lami entshisi ku TV masethi ngiyibamba lento yeyo lo mhlokotho lekwenzekani lana lento indi lapha imoto ingachusha ngaphansi kwejiraffe imoto ingachusha ngaphansi kwejiraffe engayithinti imoto khuluma ngeketi imoto ingachusha ngaphansi kwejiraffe indlula mithi ingaphucusha ngaphansi kwejiraffe ngathi ayibuze ngani ngase u17 manje ngaqhashela ngaphandle ngayishutha kwakufuna ukubamba kwalo shuthi lento ethi ungahambi lento mina ngazi usingangebox lami phela ngiyibuka le phone yabo le phone uyibuka le phone ngangebox lami ngithi okay sure right ngiyibamba line wayo kodwa yabo kanti lento inkulu ngendlela eyisimanga indlovu mina ngingazi ukuthi into engakayani bakithi kwenzekani lana yabo into enosukwazi wena njengoba uhleli lapha emjondolo zimbale ezingangendlovu ezihamba ngenyawo ezu4 into kodwa usukwayibona ngangendlovu zembalo that is why we need to travel so lesi sizowasha umqondo siwasha amehlo ukwazi ukuthi ubreathe omunye umoya ubuye nento ehlukile yabo ubuye